Nō reira kei ngā piki kōtuku o tēnā rohe o tēnā whaitua, tēnā koutou katoa, nau mai ki tā tātou hōtaka kia te Karere. Ka tino te rānei I tū ai te kaipupuri I te tūru Māori o Te Tai Tokerau a Mariameno Kapa Kingi ki mua I te hunga pāpāho I Whangārei ki te pānui o kawa I tana wehenga I Te Pāti Māori kia tūia mā Te Pāti Hall o Te Tai Tokerau. I whakamārama ia ka pēhea te waihangatanga o tana Pāti Hall kia whakarongo ake tātou. Tai Tokerau Party will contest the 2026 general election with a kaupapa grounded in tino, rangatiratanga, local decision-making and mana mokopuna. The Tai Tokerau Party has been established in response to a growing call for the political representation grounded in the realities and the needs and aspirations of communities across Aotearoa. The Tai Tokerau Party is grounded in Te Tai Tokerau and its kaupapa is national. Te titi justice, local decision-making, healthy whānau, strong communities and a better future for mokopuna. It will challenge the one-size-fits-all politics by building a movement shaped by whenua, by whakapapa, and the lived realities of communities. Our foundation is Te Tai Tokerau. Our responsibility spans across the motu.